makambo na sika ya mundu makambo na sika ya mundu le 18 octobre eza musika te oyo ayibi polo na ngai ya Didas Arena nani wa nzambe na ngai nazana koze ya kasala inga mais no bien polo no na Didas Arena ya mutu yo la tia yo la tia mama kozangisa na conseil wana yo la tia ko ba tia eza Didas na ko wana yo zala ata fufu o detali na polo o detali siko na minute na fufu na polo ya Didas Arena yo ko polo ya arena ngana za arena la bia na tiki biloko batu kuna ndako olie nyoso sisi yango ngabe na kanda wana na ti polo no ya Didas Arena ko ya le 18 octobre na tete yango mama mataka pardon peut-être là on dit toto on te on dit soit la ti pardon ça pata yeki sai futele rapport ko le message so to be ban to na problème na kwa mbala moko tiki ba message comment pata o be ma to din kino o be gos isola o sanse o sa masa futi rapport ngapi na koloba na zu polo no ya Didas Arena na teki yango o le fufu ba to na pardon na ulukana fufu ata lelote ata lobite ata lobite ko sa ngo te sani no ko sa ba ni na mikolo to ba bi génération blanco ya jini de là où so ya me là abena mabie e ka koza na concert na mo Balo di conseil des générations perso ya ba poko te. Balo di conseil des générations perso ba poko mo za la kuna te. Kaza bana bali oso, mena za na dida sare na te. Ozangi déjà. Oh mi. Eh ba on est là pas kuna polo di desa na ya le eh o kana kama sonia pardon ka fana kende na kaka. Kuna polo ko na za mataka. Yemo ya kiama abi osana spectacle nega salate osana mo bio au yemba bio au bina bio fatuma ya bio siko kuna sika abi au yemba bio au bina bio asa spectacle bio siko kuna Papa social. Oh yeah, now Ben is a nouvelle énergie. Mon bébé Oya. Merci. Adidas Arena. Est-ce que le manager est manager oui. Manager oui ça. Qu'est-ce que Bladit. Gadingiama. Na exaucé. Bazali. Bale moko fanga vraiment. Nicolas il a dit concert à Wera à Didas Arena. Il y a des sobe à Esenga Makamba Odile et le koko sala ko tala so mo yenga mama so lo banko odile lo kama kaso ko sala ezaka zwaka ba polo na ya concert achulere nous avons délégation bile jires manzonga ni $100 bon yana Paul Moma na ba debeli tout tambola ka pour spectacle wana les 18 aux ans na Didas Arena je t'aime chérie na zana yo na bina na yo ba zemo na biso za ka bio et ça la sentiment ya bio on a biso za ka bien bio amour bien bio rendez-vous à ne pas manquer si tu veux voir Odile Manzaka et Gelo et Yenga taille S. Taille S. À ne pas manquer Somba Billet na yo kende na Finec. Somba Billet. Rendez-vous le 18 octobre à Didas Arena. Oui, que Naomi Kabambi ozala. Ah bon? Kabambichou. Oh La liste. voilà, c'est bien. Siko, il faut préparer ça. Non, j'adore pas Siko. Il faut préparer ça pour on est là aussi. Et c'est lui. Il faut que ça pour le papa social, le quoi ça moi na ka. Aïe, malgré une na une personne, 2 personnes,
3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes, On a 7 6 personnes personnes. pour c'est dans la table. Président Domnani. Ok. Alain Borin Sokoto. Ok. Jean-Paul Bouyamba. Ok. Boss Ibra. Ok, Boss Ibra. Victor Bossoko. Victor Bossoko. Voilà. Azara. Jikanana. Jikanana. Kasavu, Jikanana. Jikanana. Jikanana, on a déjà vu ati na timo ndo so makaba yebele baba ko pesa kati. Ça bon. Alors, prépare-toi. Et Ngashu. Quand on a polwana au soutien au pédale boyer. Bébé na on repasser na tana parfum. J'aime. Oui, parfum ni ngawe ya vento ni wana. Ouais. O apakula wana so ateta mtuga. My God.